Assalamualaikum, video kali ini aku lagi makan pisang keju guys. Ini tuh pisang keju, ada pakai gula palem, ada kejunya, ada coklat. Terus aku kasih susu guys. Sebelum makan kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Kita cobain guys. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget.
Hmm. Banyak dulu ya guys. Kenyang aku guys. Bismillahirrahmanirrahim. Hmm. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga aja habis. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau nggak habis berarti rezekinya tetangga, rezekinya saudara.
Bismillahirrahmanirrahim. Hmm. Satu, dua, tiga, empat. Ini empat guys. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Karim. Bismillahirrahmanirrahim.
Hmm. Au. Hmm. Alhamdulillah habis juga guys, walaupun agak lama. Pokoknya buat teman-teman terima kasih banyak yang sudah nonton aku, yang sudah dukung aku. Terima kasih banyak.